Oya ako nakubandi. Wow. Atiya. Akita narira. Atiyaya. Akita nahanura none reka da. Tiwi. Ati nari narakubonye mu nzu ati aya. Ati zo men. Ati ze minions. Many tasses ani. Oya izo ni imvangirana. Wabaye inkora mutima. Inkora mutima. Wabaye inkora mutima. Inkora mutima. Kugusiga biranze. Kukureka biranze. Bishaka ko ducanya. Aho bwigira hino. Wabaye inkora mutima. Nyiri biremwa. Ndaguheka. Ndaguheka. Ndatakamba. Ndaguheka. Ngo turebane impuhwe ni neza abananiwe ubasubize mu intege umva amajwi menshi yabera abo mu isi atakamba ubutitsa amanywa Ririmba nkuteruye. Ririmba fata ikasha nuko abantu Meze neza reka nongere mbakire kandi mbayikaze kuri M1 TV. Nizere neza ko mwebwe muri ku butaka bw'u Rwanda mumeze neza kandi namwe muri ku butaka bw'i Burundi. Reka nakire abari ku mugabane w'u Burayi ndetse n'abari ku mugabane wa Aziya. Mwese mbabwire ngo muhawe ikaze muri iki kiganiro kuri M1. Murabizi turi umuryango, ni mwebwe ni twebwe. Ni Jado n'umuhungu w'Abanyarwanda. Komeza ukore subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho gatanu kuri gatanu. Reka nsuhuze abisilamu mbabwire ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nsuhuze abakristo muri Kiliziya Katolike mbabwire ngo Kristo Yezu akuzwe. Reka nsuhuze abadivantiste mu munsi wa karindwi mbabwire ngo Maranatha ndetse namwe musenga ku munsi wo ku cyumweru. Abakristo bose muri rusange mbabwire ngo Yesu nashimwe. Nkuko mubibona rero uyu mukobwa muri kubona imbere yacu n'umukobwa mwiza ugaragara neza ukora mu nganzo uririmba neza si ibintu navuga ngo yishakamo ahubwo nibyo yifitiye we ubwe nkuko twakoranye ubutaha twari twaramwemereye ko tuzamuhuza na Karaboki ariko mana we ntabwo yigeze aboneka nari nagiye kubogerwa kandi yaduhakaniye ahubwo reka dutangiye tuguha ikaze umeze ute murakoze meze neza rwose urakomeye ndakomeye kandi nizere ko namwe n'abadukurikiye bameze neza no kuri natwe tumeze neza turi amahoro kandi n'abadukurikiye batameze neza. Reka mbabwire ngo ushobora kufite ikibazo cy'uburwayi, ushobora kufite ikibazo runaka, reka nkubwire ngo ihangane. Bishobora kwanga mu gitondo nimugoroba bigakunda, bishobora kwanga nimugoroba mu gitondo bigakunda. Mu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ejo bigakunda. Reka nizere neza ko nubwo mutameze neza ariko muraza kumera neza. Uyu munsi bisa nkaho tuvuye muri weekend yagenze gute? Weekend yagenze neza, ni amahoro, nasabanye na mama turaganira, ndumva ntacyo sinzi Imana. Muri iki gihugu cy'u Rwanda dufite ahantu henshi noneho umuntu yasohokera akarya ubuzima. Wowe wasohokeye he? Mu buzima wenda ubwo mperuka mu kiganiro bushize nari nabivuze, bitewe n'ubuzima nakuriyemo bw'ubwigunge ntabwo nkunda gusohoka, akenshi nkunze kuba niturije nihesheje amahoro muri njyewe. Ntabwo nasohotse, nari ndi kumwe na mama mu rugo tuganira gutyo, ariko weekend yagenze neza. Mu by'ukuri navuga ngo wakoze mu nganzo. Iyo tuvuze inganzo mu by'ukuri ndimo ndagira ngo abantu hari abantu bakurikiye kiriya kiganiro bakuzi, ariko hari n'abagiye gukurikira iki ngiki. Ndimo ndagira ngo ukore mu nganzo kugira ngo abantu bamenye ngo turi kumwe n'umuntu umeze gutya. Uwamigaga ubutwari twarahatabaranywe, uwandushaga intambwe ndamwisunga, none ndaharamba inzovu ngari, amasimbi twareranywe,
y'amasonga nisungaga mbahuze Kigali ndarandangaguzwa nka mbere y'akabahando nishingikirijeho nka mbere y'urwego naragenze ndabona sindabona babanganira rungano iyo mubahehe mubambarize mubashakire mubanzanire nongere mbarore urungano mbabwira uko urukumbuzi rwashegeshe nkabura uko nshira nongere mbarore urungano. Wow, turi kumwe na murumuna wa Karasira, Clarisse Karasira. Murabibona ko no ku maso barasa cyane, ariko yarabisobanuye, yavuze yuko mu by'ukuri batava mu ndimwe, ahubwo ari mu miryango, ari nuko wenda ari n'umuntu anakunda cyane cyane. Ariko reka ngubwire ngo wenda dutangira iki kiganiro, wenda reka mbivuge ubutaha watubwiye ko ushaka guhura n'abantu bangahe? Si batatu? Yego. Inde nande? Marie Clarisse Karasira, Cecile Kayirebwa na Karabo K'Imana. Ni ukuvuga ngo muri bariya abantu batatu rero washatse guhura nabo, mbega hari surprise ngufitiye, ntabwo wamenya ngo nindi, ariko wasanga ari Clarisse Karasira, wasanga ari Karabo K'Imana ndetse n'ariya mu mama wundi Cecile Kayirebwa. Wasanga ari umwe muri abo ngabo. Ndaza kuza kugusaba ikintu kimwe gusa, njyewe ndasa nkaho ndaba ngiye ku ruhande gatoya, uraza kuza kubika ku maso usinzire gato, kuko mu muco nyarwanda turabizi yuko surprise bigusaba kubuhumirije, ntabwo twakora surprise rero. Mbega niba ntacyo bigutwaye uraza kuza guhumiriza gato, njyewe ndaza kuza kukubarira gatanu ngubwire ngo kanura. Njye mbaye ngiye ku ruhande gatoya, mbega uri imbere ya kamera, njye mbaye ngiye, wowe usinzire gatoya. Reka nze muhamagarire kado yawe, ishobora kuba n'imodoka, kanze nyiguhamagare. Rero bakunzi ba M1 TV, muri kano kanya mwebwe ndabizi neza ko ntago twabahisha ngo tubure kubibabwira. Karabo tugiye kumuhamagara, Karabo K'Imana, twumve. Allo, wakongerejwe, ntabwo turi kumvikana neza. Umeze ute? Urakomeye? Hahano wahageze se? Niho wari uri? Okay, noneho ndakubona waninjiye, none ukomeza umanukemo uze hano muri jaride neza. Hano urimo urabona ahantu tuhagaze? Aha, aho ngaho hari agapangu k'ubururu, noneho wowe winjiramo. Wowe winjira muri ako gapangu k'ubururu, urambona ahantu mpagaze muri jaride, winjira aho ngaho. Wambonye? Nakubonye winjiye, reba imbere yawe, wambonye? Sawa. Nari maze kumuhamagara ngo Karabo K'Imana araje, Karabo K'Imana nguwo araje, ndaza kuza gusaba. Komera, amahoro. Amahoro. Umeze neza? Hari umuntu nshaka kujya kubahuza, dore birasetinze. Ni wa wundi nakubwiye wari wifuje guhura nawe. Yego. Ni ukuvuga ngo harya yitwa nde? Yitwa Jose. Joseline. Uwo mukobwa rero nari nifuje kubahuza, gusa nanjye reka ngushimire cyane ko wemeye ko nabahuza ugafata umwanya wawe nk'uyu nguyu. Noneho ubwo twegera imbere, ntabwo byibuza kubona. Nagarutse, buretse gukanura nagarutse. Ndaza kuza kubara. Uburetse gukanura, karagaruka inyuma gatoya. Karabo bugarutse inyuma gatoya, nkwereke. Wamwumvise? Ndaje. Uburetse gukanura wowe, ntabwo nari nakubwira ngo ukanure,
uburetse gukanura. Aha, nakubwiye 5, rimwe kwitegura, 2 ndabara 5, 3, 4, 5, kanura ureba imbere kuri kamera. Aha, yituhindukira gatoya ureba hariya hirya. Warebye ibumoso, yituhindukira none ureba iburyo bwawe. Bravo. Yesu ashimwe. ahimbazwe. Niko niwe bambwiye unkunda kubi. Ni njyewe rwose. Urankunda cyane. Ndagukunda cyane. Enda twajye duhoberane. Haguruka duhoberane ngo atira. Mbega byiza. Meze neza. Meze neza n'ukuri. Umukobwa mwiza. Wabibonye? Ukora iki se ma? Ukora muri Beneri? Oya. Ukora iki? Nkora umuziki mu buzima busanzwe. Ukora muzika? Ukora iyi njyana? Hip hop? Oya. Niko ushobora gukora hip hop. Niko ibi ni ibiki? Ariko wambaye neza nk'abanyarwandakazi cyangwa ukora gakondo? Ni gakondo. Kuko hari igihe ndabibonye mbona ushobora kuba warakereye ikintu wenda uririmba hip hop ukaba uririmba wambaye iyo myenda uvuga ati ye come on. Ariko nanone ndongera atekereza ndavuga ushobora kuba uririmba gakondo. Nibyo? Yego. Ndirimbiraho rero. Patiri akuririmbira. Mana nyiribiremwa. Ndaguheka. Ndatakamba. Ndaguheka. Ngo turebane impuhwe ni neza. Abananiwe ubasubize mu intege. Umva amajwi menshi yabera abo mu isi. Atakamba ubutitsa amanywa. Ririmba nkuteruye. Fata. Nuko. Abantu. Nuko. Niko. Ufite ijwi ryiza cyane. Kara nawe uramukorera mu nganzo. Nawe ndagukora mu nganzo. Tega amaboko uyiririmbe we, kimbagira uyivuge ibigwi, gishimishe maze uyibutse ibyo yagukoreye, irakongera n'ibindi. Tega amaboko uyiririmbe we, kimbagira uyivuge ibigwi, gishimishe maze uyibutse ibyo yagukoreye, irakongera n'ibindi. Oya, ako nakubandi. Ni ka gakondo nyine. Ariko se gaka. Ariko ni indirimbo nziza ya gospel, ni indirimbo naririmbiye Imana nziza. Iyi ndirimbo ahubwo njyewe urayiririmbye, ikintu kifashije cyane nuko mu ndirimbo zawe nzi iyi ndirimbo umwimerere ifite. Uyise uyinyibutsa. Ngo yaragutabaye mu bihe bikomeye, igukura ahantu utari kwikura, nyamara wowe byari byarenze ubwenge, wabuze pfo na ruguru. Tega amaboko uyiririmbe we, kimbagira uyivuge ibigwi, gishimishe maze uyibutse ibyo yagukoreye, irakongera n'ibindi. Kara ngayo nguko rero, dore uyu niwe wa mukobwa nakubwiraga. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful girl. You are very smart. Thank you. Kabisa. Kara noneho mwakwicara mugaca bugufi, mugashika mu byimbo. Mu by'ukuri n'uwo nguwo. Ubu ngubu ndimo ariko bigaragare ko emosiyo ze ni nkeya. Ubwo aranze ko ari we tavuga ati oh my god, wow. Akita narira. Ati yaya. Akita nahanura none reka da. Tiwi.
ati nari narakubonye mu nzozi ati aya ati izo meni ize miniyansi menitasi oya izo ni imvangirane njyewe maze kuvuga ngo njyewe njya numva abapantekote bajya bavuga ngo urwo ni ururimi rw'abayuda nayo mvuze ngo ese muri ngo hari umuntu wavuze ngo menitasi izana iyindi ngo menitasi izana iyindi ngo muri rompuwe ngo nimba ni ngo yahe nimba ari muri rompuwe Nyabugogo reka genda ngayo ngukorero karabo k'Imana uyu mukobwa ni Joseline Divine sorry nkuko nari nabikubwiye kare nanjye bisa nka izina rye nari naryibagiwemo n'uwo mwari sebura nakarimbo k'urukundo wamutura uwo mukobwa mwiza ugaragara nk'umunyarwanda wambara akikwiza ngo wabaye inkoramutima wabaye inkoramutima kugusiga biranze kukureka biranze sinshaka ko ducana aho bwigira hino wabaye inkoramutima